Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Cũng cả đặt trong cái chương Plie rồi cái Skul Football Academy hai cái por cái chương Don Lang trong cái para principal belum architect trong cái academy bahkan belum bansina cái Football Academy belum kan por atau kini kai baru là cái chương khu trong Plie di Plie cái Skul Football Academy hai cái por cái principal. Kawai ni Skul ga bapa Mawlai bat hanong ba Shalong ka Sacred Heart Boys High Secondary School Mawlai kala Plie menta kasengi ka khatsau tarik unok pra arhajar arpuar ya kaslam ai jingi kai Pyntbit yaki Khynnah Skul ha ka jingi le kai football ka batip kom ka Sacred Heart Boys Football Academy ya kani kaslam ai jingi kai Pyntbit jo kani ka Skul la seng da ka jingyo i jingai u principal kani ka Skul o Father Alistair S Marwan ha ka balawan man Plie do MDC ka Mawlai uba tebor lang pathaw lambat uno hikai jo kani ka shlam uba khlan perkhat sim li ha ringkat ka jingsa khilang kinohi kai ki Khynnah Skul ki kmi ki pa jo ki Khynnah Skul la Plie kani ka shlam ha phalau jo ka Skul ha ka jingyalang ka blingkot hashwawan penbanai ka result jo ka examen kut snam ki Khynnah jong kani ka Skul kom ka dak ka jing Plie kani ka shlam ai jing kai na kalyang MDC uba tebor lang pathaw ubalong ukongsan ulapalat yaki jersey ki badai jong coach badjo ki Khynnah ki basha hikai Pyntbit ling bagani ka shalam hagani ka singi labin ko buram ru ki Khynnah e de kai football kan thai bat chenrang ki balai shim banta ha galumpung e de kai football Reliance Cup arhajar apu ar hakabala yo ki jingkran na ukongsan uba tebor lang pathaw u coach ka Football Academy ba khlan perkhat simli badu principal ka Skul Father Alistair S Marwan Bantrap nang pindho Hagani kasingi na kalyang MDC ulano senyang laipo hajar tingka syak Skul kom ka jingya dan bentalang ban kershan ya ka Football Academy ka bala penyat ya ka Skul ba dia kani ka song pisa la IT hau principal jong ka Skul ba ka ngin job ye ka chila ka dei ka chila prela the purpose to gani ka academy school ka bangla tho angne this school's football academy is set up to serve a facility in developing young footballers. The main objective is offer professional football training sessions and develop the technical abilities of young players through a program which will eventually lead them to successful football career. That's why I said it is life. Furthermore, Academy aims to teach values to students: punctuality, good communications, respect, and discipline. With the launching of this program, which will include football in your daily routines, I think I should thank the principal of the school who took this initiative to run this program. As you know that to develop football, we need schools, we need clubs, we need college, we need everyone to make that football as a compulsory. Then maybe question may arise that why Sacred Heart choose football. You may all know that I think football is one of the very popular games in the world. And the students to join this football academy so that the students can get a chance to play and to learn at the same time. From my side, I hope and I wish to see that this academy will be succeed in future. But send the away to Khynnah. The way ka dan ka jom ka benta pa ban pet nalor ka pule ka puthi ki dan pa nem kila pa kilinti ki bengila panyalam ki khun ki jongi hagbe de ba kam de ka hag jinglong Khynnah nalor ka chipule ki Skul para ki badan ki di bandan sakawe pa ki benta ka bagi khot pun ki extra curricular activities banyalam ni Khynnah la ka de ka bentar Terang isutan apa Sacred Boys kelasnya bikin kebentah ban pelong Lani ban bu ya gede Football Academy
dan ailat ia ki kena skul dan skul ki beran ni kasap bagi dia ban penpau hang jing le kai football ki choki ko mangitip je le kai football kani ke game ka ba paunam tampo perthai habrok mai kani jong kani ka perthai ki ni nanta bilangya limba ka jing sakhi jongi ya ka jing le kai football ka world cup ka mangitip khapratrik ke ski ke bakut jogani world cup boros kata nglaya Pyntbit penyong nagata ban petka yang jele kai ba pa ko perthai wan sisin sausna ki babon ki kena jini ki omen sem dan ba pet ki player football como Ronaldo Neymar Messi ba kiwe ki nang ile kai football balik pak kini kena ki omen sema tereda yo omen sema kenal ramdan kecipila kilti pak kumno kita par sab kejoki kita semua burung ya principal ifana principal ni balesnya kini kedeta ke bawah lah keciput cepat kejoki ba ila perkat bala dei ke por kan dan saka football academy hakan ke sekolah bageskan ba kecilnya kahin dan kam nadu grassroots nalu pada kena bagi kai iki nak peta ban yo ban Pyntbit iki bagi salam ki player Pyntbit kum ki kini pa ki por de banai buron ni skul ko perkhat bagandang dari football academy nama kumbala keren mana ka jele kai football mentak rade ko we na ki kam yo jam je khud sama kumbala keren ni ba keren mana ba Eugene Sam ba Khomji player football ki balami nagani ke jela ka joki Kidan lu ki player ki bemi wat akhirnya ki jele kai populur ya ki layo la kecing sio baki le kai menchwa ki por bagi kena bagi disitu ki jele kai ka de mentai dalam bila dia player ko tebet pa bagi ni tu bayi mentai lawan pak coach ki skul kminti ka jingalam ti tu ki bata kecing support di final principal borong wene ki bagi apa ba perkhat ya ketika football kami bat kimi kai be dan bertalang pada perkhat nak bertahan tapi kenpo ya ketika football academy bahkan step dia berperi nangis kemat insila susu kanam dengan football academy bahkan tumi player community be kimi pakai ketika keman ketika dia ikhuan apa kidan kecik personal habi ya kecik kuat menyelekai to kimi pa kalau dia kebentak kemat ke por mentali dan pensiun ikut ya kam ke bawah kenapa ikut jongi haba kibat berkat pak kecik pulih kini orang sendur kalau itu kiu nama makan lo kecik kerman nak mentak kami bagi saya pergi jongi menuk kan buat dia saya sian ai kumai di skul berkenal dengan benetan bertalang hari ke program tentang step playing football academy nak ketbok ketbeng ke skul pak kum kadak jong ke jigi bertalang jonga hari step nak mentak ke football academy ngakot di principal di skul file lista bermancim kini cing air bastan nadia nang dengan nangdang bertasu dari football academy hari step mentara ai lai pengajar nak katakan football academy badnya saya kedua pada dia lara kita nangdang kecil dan kam kot pada step